Kahibaw ba ka, sa atong pagsuwat-suwat, kinahanglan nato ang punctuation marks para isumpay o ibuwag ang mga sets of ideas nga atong gisuwat aron dili intawon maglibog ang mubasa. So kahibaw ba ka kung kanus gamiton ang punctuation mark nga semicolon? According sa Merriam-Webster Dictionary, gamiton ang semicolon para i-connect ang mga independent clauses nga naa sa compound sentences. So instead nga mogamit ang comma dayon coordinating conjunctions nga and, but, for, so, yet, semicolon na lang ang gamiton. Pareha aning mga examples. Lyra started an online business, comma, and it made her a millionaire. Pwede ra nga walaon ing comma o coordinating conjunction nga and. Unya pulihag semicolon. So, Lyra started an online business, semicolon, it made her a millionaire. Or kining gigamitag but. Genevieve wanted to go to Henan in Panglao, comma, but Riza chose to stay at Amonini in Anda. Pwedeng dili na tamo gamit og comma nga followed by coordinating conjunction nga but. Pulihan ra nato ni silag semicolon. So isuwat nato, Genevieve wanted to go to Henan in Panglao, semicolon, Riza chose to stay at Amonini in Anda. Pareha pod ining compound sentence nga gi-connect sa coordinating conjunction nga for, nga parehag function sa because, pero partner sa independent clause. Kaya ang because, partner man to dependent clause. Rachel was given priority at the bank, comma, for she was pregnant. Pwede dili na ta mo gamit sa punctuation nga comma ug ang coordinating conjunction nga for. Semicolon ray atong gamiton. Rachel was given priority at the bank, semicolon, she was pregnant. Pwede ba ito mo gamit aning semicolon before sa mga conjunctive adverbs like moreover, also, nevertheless, however, otherwise, therefore, then, finally, likewise, consequently, indeed, thus, guban pa. Or kaning mga transitional expressions like in fact, on the other hand, as a result, in that case, for example, that is, ug uban pa. So instead nga, butangan natog period after sa naguna nga independent clause, kanang before sa conjunctive adverb, pwedeng semicolon ray atong gamiton. Pareha aning Ivy splurged her inheritance on luxury items, period. Consequently, nga naay capital letter C, she went broke a year later. Pwede rag, semicolon, ang ending sa first independent clause, unya, dili na i-capitalize ang first letter sa conjunctive adverb. So, ingon ani na siya, Ivy splurged her inheritance on luxury items, semicolon, consequently, she went broke a year later. Nipod, the rugged path to the top of the mountain was challenging, period. Nevertheless, capital ang N, Fidel and Jay made it to the summit just before sunset. Pwede rag semicolon ang gamiton instead nga period o dili na i-capitalize ang first letter sa nevertheless. The rugged path to the top of the mountain was challenging, semicolon. Nevertheless, Fidel and Jay made it to the summit just before sunset. Ing ani pod kung mogamit sa expression nga, for example, Nimitz knows how to amuse himself, period. For example, he watches people passing by his windows and concocts backstories about them. Wala na to ang period after himself, pulihag semicolon, onya small letter na ang F sa for. Gamit po ding semicolon kung maglista tag items or phrases na nag-contain og comma. Pareha aning mga cities nga nalaaga ni Wawi, nag-contain og comma para i-separate ang city sa country. Ngidaghan maning gilista lain-laing lugar. Separate din nato sila using semicolon aron dili malibat ang magbasa. Sumingon tag, Wawi loves traveling and has been to Paris, France, semicolon, Cologne, Germany, semicolon, Vienna, Austria, semicolon, Cape Town, South Africa, semicolon, Istanbul, Turkey, semicolon, Buenos Aires, Argentina, semicolon, and Jerusalem, Israel, period. So ang lista nga na separate sa semicolon, dili na kayo makalibat sa nagbasa. O para mas hapsay pa jud ni tan-awon kay daghan man ang gilista, pwede na nato i-bullet style ang pagkasuwat. Pareha ani, butangan lang nato colon ang last word before sa items nga gilista. Kanang duha ka period nga gipatong kanang sunod sa has been to. Dayon ang kada item nga naay comma mo end og semicolon kada linya. Ug ang kinatumian nga linya mo end gihapon sa period. Maong period ang punctuation mark after sa Israel.